Godine ordenovan je Sretinskim ordenom prvog reda. Ove godine u zajedničkoj šetnji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vladika Pahomije bio je sumnjičen za seksualno zlostavljanje maloletnika, ali su svi slučajevi ili zastareli ili odbačeni. Bivši đakon Bojan Jovanović 2020. godine je u Londonu sa još 5 osoba tužio Srpsku pravoslavnu crkvu pred Visokim sudom pravde u Londonu zbog pedofilije i seksualnog zlostavljanja. Optužba je zbog proceduralnih razloga odbačena. Jovanovića, koji je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio od 1993. do 2001. godine i koji je po vlastitnom priznanju i sam bio žrtva seksualnog zlostavljanja, pitali smo kako je razumeo ovaj susret. Slušamo ga. Kogod da to u ovom trenutku ironično zvuči, pojavljivanje gospodina Pahomija u javnosti za mene nema ništa sporno. Ali vidite, to je osoba koja je pravosnažno oslobođena svih optužbi za pedofiliju i on je sada slobodan građanin koji može da deluje u Srbiji. Sada, sporno je to što je policijsko-pravosudni sistem pod pritiskom izvršne vlasti dozvolio pored svedoka i dokaza da svi ti slučajevi odu u zastaru i verovatno je Srbija jedina zemlja na zemaljskoj država na zemaljskoj kugli gde gospodin Pahomija sad može da izađe i kaže da, ja sam pedofil, ali ne možete mi ništa jer sam ja pravosnažno oslobođen svega toga. Znate, mislim da je to više sporno i na to treba staviti akcenat. Što se tiče susreta sa gospodinom Vučićem, on će se takođe uvek pozvati na odluke suda i da je to donala ona prethodna vlast, što u suštini i jeste tako, jer u vreme svih tih događaja ja sam sarađivao sa kabinetom, saradnicima, savjetnicima gospodina Tadića koji su vodili istragu o pedofiliji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde je postao, da kažem, ideja kako to sprečiti, da li javno, da li u tajnosti i tako dalje, dok posle 2, 3 ili 4 godine gubljenja vremena sa njima nisam dobio onu čuvenu rečenicu da je bolje imati kompromitanog episkopa koji će da radi šta oni kažu, nego nekog dobrog čiju krivicu treba dokazivati sledećih 20 godina. 2012. godine, kada je gospodin Nikolić, Stanislav Nikolić, štrajkovu glađu, vi znate da to Srpska pravoslavna crkva osudila. Onda je gospodin Vučić izašao u javnost i rekao, otkud je štrajk glađu veći zločin od pedofilije. Znači, on nije rekao možda pedofilije ili nešto što treba da se dokaže, a za tu osudu ga Srpska pravoslavna crkva nije ni osudila, niti tužila za uvredu časti, znate. Sad, koji su motivi gospodina Vučića da se susreće i da svojim položajem daje autoritet tim ljudima, to treba njega pitati, ali da li su to neki lični razlozi ili je možda nasledio obrazac prethodne vlasti da je bolje imati episkopa koji će da radi šta on kaže, nego nekog poštenog čije krivicu treba tek dokazivati. To su strašne stvari. Srbija mora da čuje priču tih ljudi. U Srbiji su žrtve pedofilije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proglašene za državne neprijatelje, razumete, i u medijima koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi ti ljudi se predstavljaju kao ljudi koji napadaju ustav, sistem i tako dalje, što je stvarno strašno neko proglasiti izdajnikom što priča šta mu se desilo. A to je iz razloga što se ovde sveštenstvo prikazuje kao jedna posebna kasta, razumete, koja je iznad zakona, što je do sada bio slučaj i što nažalost sve zataškava, a u tome se stvari ide samo u prilog, znači, klericima koji su zlostavljači. Znači, sve tamo gde je, kažem, zatvoreno, kao što su manastiri, vladičanski dvorovi i tako dalje, to je pogodno tlo za dešavanje takvim stvarima. Biraju se deca iz, da kažem, siromašnih porodica, razvedenih roditelja i sredina gde bi bilo sramota o tome pričati. Znate, mnogi ljudi ćute jer ih je sramota da kažu kroz kakvu su torturu prošli. I to je u stvari najveći problem o te priče. Prvo što ne smete da pričate zbog sramote, a drugo i zbog celog sistema koji vas odmah proglašava napadom na crkvu, neprijateljem i to je to. A advokat Aleksandar Olenik misli da je sastanak Pahomija i Vučića samo njihova poruka da im niko ništa ne može, kao da imaju zajednički cilj. To je jedno onako cinično ruganje, izrugivanje žrtvama i to od strane predsjednika Republike zajedno sa nekim ko je bio optužen za pedofiliju i njihova briga za decu je u stvari
briga da ne budu osuđeni za seksualno zloupotrebljavanje dece i oni koji su im bili povereni. I to je još jedna poruka da u Srbiji zakon ne važi za sve, da zakon ne važi za predsjednika Republike i za one koje on odabere. Tako da je to, pored izrugivanja žrtvama, to je i poruka da je crkva zajedno sa Vučićem iznad zakona, iznad države i da tu žrtve nemaju šta da traže. Mali broj ljudi uopšte zna da su postojali postupci i to je nešto što se medijski sakriva, prekriva drugim stvarima, a s druge strane daje se veliki prostor Srpskoj pravoslavnoj crkvi da sebe pokazuje u mnogom boljem svetlu nego što to jeste, nego što je istina. Tako da postoji jedno sadejstvo države i crkve, odnosno ovog režima i crkve, gde svako ima svoj interes i njihovi interesi nisu suprotni, a pošto jedan interes ima jedni drugi, a to je enormno bogaćenje i dalja krađa od građana, što preko budžeta, što preko akciza, što preko neplaćanja poreza. Znači, nema suprotnih interesa sadašnjeg režima i Srpske pravoslavne crkve, oni prosto deluju, moram reći tako, štetno po sve građane, a da bi ispunili svoje sebične i ciljeve vezane samo za materijalno bogatstvo. I moram da podsjetim vaše gledalce da niko od njih nije oslobođen zato što nije bilo dokaza ili je sudija našao da nisu krivi, zato što su postupci trajali dugo, namerno zbog suda i da su doterani do zastare.